Kansoke inkuzanire demo brother Rooney Omukonkome kolabo jewa kine kivubuka ekizira magazo idika tonda mu kifa ky'okukiwa obwongo yakiwa mbuji chaidulamu amasira kyakambo kirina mutwe. Kansoke nkuzanire olwemba luno demo gye bakola kolabo mekyalo mukacha jacha riba yongo omululu n'obutendeza obukupankwa ne bukingire mu mutima nga kirowooza mu kidafu n'empi yambitirivu ino kisobola okuba nga ndowooza ne kiri ku top okwebuza amagezi kibi talent ate omukisa gwe bamukisa. Kankuzanire kolabo ya Remba Rero kolabo Ulirange mbaire nunjike vuga ngabana basi omusibu nali muntebe Pawa brother Omukonkome mubanire ko decide ndani yetufulumire etulese mbiro ronjo wasote baba tutyolega bulempisera wena chokolosi Naiba bulempisera wena chokolosi nende nembo diadia tujikomerere emanenti buli kimu tukidi ereme tumanirira imbuze byendogera tibidi ndijja kukoma kusaka musaize nga bro wabaza kwenda wena chokolosi ndijja kusama chaka musaize nga bro bale mwayendera wena chokolosi ya wayenda kwembali ni waba mkazi wowe katina sapisa era wena wabula wafuma gaise Wulira baba eno kolabo embo dyali eriko banti brother Rooney olemba lwayo omululu ogwagitawania brother Rooney uyu zena siwukamu kuno omudindiri tulijja kusabula baba era bombe yasi sijja kuwalevu baba kale tibakuba toyira mu kumanirira ba legend rewa n'obusoga ni wani mu music omaze mu mwezi manirirwa wotabula kukwako twasibuka niwo lejamu komerera ulira audio eno ni demo original yechayibayo mu studio kimekizezengere kamaniro toikirizanga bintu byakukomawo